berete mandarine? Ko je snimio? Jeste vidjeli Nisu to to? mandarine, ti vidi kako ne znaš šta je. Pa ne znam, ne vidi se jasno. Kaki jabuke. Kaki jabuke berete? To si ti uradio. Ne, ne. Neko ko je? A što Neko. ste napisali godine koje ja nemam? To su katastrofe. A mogli ste staviti, bolje ste stavili 100 godina i onda bi svi, aha, bravo. Ali nemam godine. Ja sam rekla, ko bude napisao, tužit ću ga. Pisao, ide na sud. Nemojte to da pišete zato što nisu, kunem vas se u najmilije da nisu moje godine to. Hoćete reći koliko imate? Znamo da se dame ne pitaju za godine, ali da ne budu Pitam ja vas koliko imate godine i koliko imate para u džepu. A ne Sve je to isto, to boli svakog. Šta te interesuje koliko ko ima? Pa ne, nego da ne bi grešili više. A nemojte da piše, a što da piše? Pa kao popela se žena na drvo zbog toga. Da, kao, dobro, baš dobro što si me pitao, inače kako bi vam odgovorila.